joy vain ka toy he thui toy ta te khan nu le pa te kha an toy sa china. Alright guys, hun rai tak chung video ka upload lo nuwa YouTube ma video ko ron upload khawvela chan do na karon consistent lo ma thani thung kal ta chung ka chuanin tu da chuanin YouTube pa hianin Tuesday, Wednesday, Friday le Saturday YouTube video tar ko ron upload je do na notification bell khai lo on don yam am saberin ka soi du chu heng ka thilron soi tur hen sap trong tam dak karon mang le do na ka ka thiam bang le ka shiat big wang po ni chong lawa fitness lamai chunin ka soi le soi nuang in western lamno khula pang sa phau khu alo ti ma sa tu te an ni wang le kan thil zir tam dak le kan source tam tak hi sa phau atang kan lak khom ni thina wang in thane chum zo tong om lo te po manga chen chum zo tong om reng si ma se ron man tho kan nei do na ma se in ria thiam thei tur le all something berin ron soi ka tum don ne ama sebera adik emo kan ti diksi lo pakhat na chu spot reduction join kan ti chonin entirnan khabor khelo ni dani khabor ra thau mo eng lai vela thau kha i paidu ta ma se i paidu wang wat kanin helai ngor mi thau ho kha i pai theilo je cho spot reduction ni chu helai mun ngor fat thau va pai tum kha ni ma se chu a theilo ni engting nge theking ti chonin kan taksa hi tian ruang khatin om ta ni kan taksa hi fat kan burn don yan thang kan taksa hi fat kan burn don ni mo thau kan pai cho don hianin hun khat lai chau i dulami chau te i biang mi chau te i khabor mi chau te i ke mi chau te ka i du tu lai kha i va pai theilo i dula fats om pai i du awang khanin abs workout khapati vak ta la mo core exercise lam pang khapati ta la i dula thau mo kha abu pha lo abo dan chu i taksa a fats om ho kha muang chang khan azawai khanin overall i taksa pum pu thau mo kha muang chang khan atla re nga chuanin a thin lai chon mihring ani lo ke ma bi ka chonin weight ka kat don ne mo ka taksa dang thau pai ka tum nin ka mai vel mi ka ma sri na khateng che khanin nang bu kha khoi lai tung i thau kha in pai ma sak do ni sa thei lo chu ban chonin sport reduction ni thei lo ni panina chonin rit choi wang hin tu mai anon lian thut lo chen ka then gym a ritan wa choi wang ka thenin an taksa hi ron lian thut he ron thang thut ta hin ngai chen khateng khani lo wa taksa tanga masal siam tu chonin hun rai takadu bangin rit I choi wang khan I lian thut lawang chu wang chonin rit choi khalau su apathumna tan chonin kan thlan atama wang hianin kan workout emo kan taksa tanga thau kan pai thabi kan lo wange kan taksa tang thlan a chokon te chonin kan taksa tanga thlan a chor san chu kan taksa temperature mo kan taksa salu tuk turon dai turin kan taksa tang kan tui aron chok rina thlan kan te hama chu kan workout intensity a that lo wa ten tur pon lo wa kholum do workout chon ha loi di pon than na sa don ni chuan chonin I than na sa wang khanin I workout ni mo I taksa tanga thau in pai kha a chak bi ke mo a thabi kan lo taksa salu tuk turon ti dai tur taksa na automatica taksa tanga tui om aron ti chuan a palina a adik emo kan ti diksi do chu I tin hin kan workout ni mo gym kan kalangai ti ni kan soi fia widam dak chonin fitness ni mo exercise ti ve tur henin ni tin na exercise kan lak te angai mon tia ma se ani lawa kar khata voi thum emo voi li voi nga atok ani voi ruk pon tang se kar khata nin sari oma voi li lek po workout ta la routine pa ngai ta consistent ta ka iti chonin athok don kar khata ni thum che lo man ta la ni thum che kha consistent tak le dik ta kai workout chon athok don chu ma chonin mishing hi taksa hrisel na enkol tur taksa hrisel na maintain tur hianin kar tuana kan workout angai lo ni apanga tan chonin cardio ringa tikan taksa tanga thau body fat pai na man ro ani lo chen ka chonin weight and loss donin cardio chau hi kan taksa tanga thau pai na man ro amon tia ma se diklo kan taksa tanga thau kan pai thei kan tur chonin kan soile soinu calorie deficit kan no mangai ni chon calorie deficit kan om chon cardio po ti lo la om mai mi top po ni la calorie deficit ai om chung chonin weight emo fat choi loss don thau ni ma se chon calorie deficit om chunga cardio iti tel khanin I taksa tanga fat burning na kha khami iti tel khanin I taksa tanga I thau pai na process kha at chak le zo don chunga chonin cardio chau hi weight loss na ani lova ma se cardio hi man ro ani soi fem aparuk na chonin protein e tam hianin kan kal ati chhia he thilin lo sheve to thinin karenga tu ma do pe ke chon lar thei em protein kan ei tam chonin kan kalina tuar an ti ma se hi adik lova
mi hri sel pa nga ya chuanin engma poina lo ma se kalam pang problem nei sa te ini chuanin mi thiam doctor te rona tha a pasarina tan chuanin english in ka soyang no pain no gain mo masal gain tur chuanin anna tangai no pain no gain hei ani lova chang chuanin anna lo zong kalte mo a chang chuanin a ha dam dewa kalte angai chang om thin chu ma chuanin no pain no gain ti hi 100% in diklo a pariat na tan chuanin iwa ka khawvela masal gain tur chuanin protein nani mo carbohydrate nani mo thil hrim i ei nga langai ti ma se diklova ni le kan thil ei zok ze la ka poimo enteman zing ele workout ta ma sen na thil la wang khanin zing dari tai workout zo kha chunda so pani chau kan thil khalo ei man ta la kha thil thaber chu ni lo ma se apoi chuang lo ni pakwana tan chonin exercise ti tam hi result mu chakna ni thui mi ta soi ka sabe zo to thina ke ma nge pon ma se hi diklova chang chonin kan de lot week ta kan tia chang chonin rest day ta kan tia exercise ai zang dewa ti chang karma sa ai a ha dam dewa ti chang te kan taksa hen na mo thina kan taksa a limit kan push char chon lo ha thina kan taksa kan muscle de kha lo thler to thina kan taksa kha a lo chaw to thin chu ta tha chonin a ma ai tle ma ha dam dewa kan ti ta kha kan taksa result thazok tur chonin ha dam dewa kan ti ngai chang te pom thin thil re hian in ahun le ahun anei a to ber tan chonin rit choi wangin ka thian pa toy rit choi wangin ka toy an soina thin dam takai chonin tunai thang thar de chon soi em tolwa kan rol u do te hian an soi thina kan te lai chonin tui te kan kot na sa thing te kan pun sa na te kan tok na sa ka toy ta thing te kan pun sa ka toy ta ti nom thin ni ma se ani na taka chonin a toy ta te khan nu le pa te kha an toy sa thina chonin a sang sa ate po kha nu le pa te lampang emo an pi le pu te a sang an lo om ta thini ani lo vek ponin khon lai khanin thil ei tu tha te kha lo om lo wang khanin an tak side amamo nutrients te kha a lo la lu lo thina chu wang chonin an ri choi wangin an toy ni lovin an tak side amamo chu tha lak lu na tur kha tunang hun ai khanin awana wang khanin an tak side amamo turang chu tha lak lu lo me chonin a than turang khan a thang thei lo ni ma se tu nang lai chonin kan van nei to e tu thachitin reng ten kan e thei to man thang thar te an lo lian ta em ani hei mi tam tak chonin ritan choi tam lo wang ani mo an ha dam tak tu wang ron sang ta ngai china ma se ani nan taka chonin tun ma ai khanin e tur cho tha kan nga to tun ma chonin e tur cho tha te kan la nei lo wang khanin an taksa in vitamin san momong te kha lo lak lu lo wang khanin an than turang potential po thleng phalo khan mi tam tak khanom china chu an rit choi an thing put wang te an tui ko wang te kha mon ti ta china ani lo ani rit choi wang to ma hian toy lo ma se e in that lo wang te ani mo nu le pa toy sa te ani ni chonin an toy thini ole khang te kha ani mo kan ti ni si lo adik mo kan ti dik si lo som kron than cho te nia thil dang heng lo shi ni chonin comment section ma khan lo comment no ne no like am no subscribe te chonin ko lo bi thank you